murahawe ikaze kuri Miracle TV 257. Iyi ni Miracle TV 257 kandi ndakwibutsa ko ari One Boy Varaskira from Jet Paradise KBBC muri kumwe mu biganiro bya Miracle TV 257. No musi mu nkunde turabire hamwe abaririmbyi bagerageze kuzibira imipaka kugira ngo batwibagize za ndirimbo z'abavamahanga z'imvamahanga, batwibagize za ndirimbo zahora ziza zikinjira mu gihugu cy'u Burundi zikaba nka virisi hano, maze bikatwibagiza komenga mu Burundi turafise abaririmbyi. Abo baririmbyi nabo abaririmbyi bacu nabo no mwaka baravuze ati reka tugerageze tuzibire imipaka kugira ngo ntihagire indirimbo mvamahanga yinjira mu Burundi ngo ihamare amezi arenga 2 canke ukwezi kose. Reka ndakwifuriza amahoro y'Imana bane nawe, ndakwifuriza umwaka mushasha wa 2026, umwaka w'ibikorwa, umwaka wo guhezagirwa, umwaka wo gushika kuco uyipfuza, umwaka kabisa wo gushika ku. Ndakwibutse ko ari One Boy Varaskira ikaze. Abakera barayemaze bati ugenda utabaza ugasaza utamenye. Ndazi nawe uri muri benshi bacibaza ngo indwara nka cancer, diabete, hypertension ziri mu ngwara zivugwa ntizikire. Ariko uyu munsi ndakuzaniye inyishu. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose kiramaze kwemeza neza na neza ko izo ngwara zivugwa zigakira. Abo nyene baramaze kuzivura abantu benshi bagakira, bagasubira gusimbagurika, bagasubira gukomera, bakabona ubuzima buzima, bagasubirana amagara meza nkuko bahoze kera. Nimba nawe uri muri benshi bakeneye kuvugwa bagakira, ushobora kubakura ku nimero 69 19 92 47 cyangwa ugashika aho bakorera ni mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umutumba ni Rutegama, neza na neza haruguru y'isoko y'inka. Ucubona ikigo inshuti ya bose, maze bakwakirana gweze, barakuvura kandi ugakira. Bakoresha imiti kama ariko bizera Imana. Nawe ukeneye gukira ugasubirana ubuzima buzima, biture ubuzima bwawe barabushira ku murongo usubire gukomera. Nkuko turatangwa ndababwira nakubwiye ko uno munsi turabira hamwe abaririmbyi batanu bagerageje kugwanira imipaka batwibagize indirimbo mvamahanga. Ku mwanya wa gatanu ndakuzanira umuririmbyi B-Face on the floor ku ndirimbo yiwe yataziriye ati wungutse iki. Indirimbo bigaragara ko indirimbo indirimbo atambwe n'abanyamahanga, indirimbo yinjiye mu mitima y'abantu kabisa barayikunda. Narijya irimo amajambo akomeye cyane, amajambo ashaka kukwibutsa, amajambo ashaka kwibutsa babandi batuma baguma zoshika, babandi babona intango zawe kuvuga ati ibyo osi ibyawe, ibyo sikinika kuvuga ati none ko nabigezeho wewe wungutse iki. Ino ndirimbo irimo amajambo yagaragaye nk'impararo, aho abantu benshi ugize uramukomye cyangwa ugize uramubwiye akantu kana kakoza bati none wungutse iki, kakamera nk'impararo. Reka ku mwanya wa kane naho tubabone umuririmbyi yitwa D1, umuririmbyi yaririmbye indirimbo Reka Sha, nawe yatumye turangiza umwaka neza tuko turatamba kabisa, karirimbo karyoshe cyane. Ati kuba nifitiye umusponsor none nka mupostinga wewe bikujya he, kuba niririye agaceri kanje nkagapostinga bikujya he. Ati Reka Sha ni indirimbo nayo ubona kaneza kabisa ko yinjiye mu mitima y'abarundi, indirimbo ubona ko yinjiye mu mitima y'abanyamahanga, nabo batuma idarapo ry'u Burundi rihungabana. Waba bavuga ati kabisa mu Burundi harabaririmbyi ni hatari. Kandi ndakuzaniye ku mwanya wa gatatu umuririmbyi batazire CG, umuririmbyi aririmbye indirimbo yiwe, yaririmbye indirimbo yiwe yitwa Komsa. Indirimbo yatumye abantu, abarundi, abanyamahanga bose bahurira ku ndirimbo Komsa, maze urugwiro rurabagwisha, urukundo rubagwisha, idarapo ry'u Burundi rirahungabana no mu makungu kuzibigwa kabisa. Ini ndirimbo ubona ko neza na neza kuri TikTok, kuri Facebook n'ahandi yagerageje gukorerwa ama-challenge menshi, ama-challenge ubona ko yagwiriye cyane y'abanyamahanga. Ndavuga mu Rwanda, Tanzania, Congo, na mu bindi bihugu byose. Indirimbo Komsa yavugijwe cyane ku rwego rwo hejuru. Byabonetse ko indirimbo Komsa nayo ishobora kuba itwa
mu baririmbyi bagwaniye imipaka kabisa bikomeye cyane. Ku mwanya wa kabiri tubone umuririmbyi yaririmbye indirimbo iba nka virisi mu bantu, indirimbo yibasiye imitima y'abantu kabisa, ku buryo mu mashengero bayivuga ko mu nama z'abayobozi usanga bariko baravuga iryo zina ry'iyo ndirimbo, nayo ni si yindi, ni indirimbo ahaniye y'umuririmbyi Kiriku Akili. Umuririmbyi Kiriku Akili biboneka ko nawe mwaka yabaye mu baririmbyi batanu bariko baragwanira imipaka, bagerageje kuririmba indirimbo zibagiza abarundi, indirimbo z'abanyamahanga. Indirimbo ahaniye yatumye Kiriku Akili nawe uno musi agenda yicaye kabisa, afise akaduga agenda yicaye. Uno musi ari ku rutoro, uno musi Kiriku Akili ari ku rutoro, polisi yo guhagarika kugira ngo bakontrole barabe ko ibintu bimeze neza mu modoka yiwe. Kiriku Akili indirimbo ahaniye ikaba yamubereye urupfunguruzo ko ari umuririmbyi akomeye cyane, kuko cyo gutahana ikibazo ca mbere mu ndirimbo z'umwaka kabisa wa 2025. Ni indirimbo yahiganwe na benshi itsinda ikibazo ca mbere mu Super ryateguwe na Super Bati Sakara na Super Bati hatari ni danje. Ku mwanya wa mbere katubona umuririmbyi Satubi Satura Mabafre, icamamare Satubi intare batinya, King wa Buja Flavor, King wa yaririmbye indirimbo nyinshi uno mwaka zikomeye cyane. Yaririmbye indirimbo harimo n'amakuru akomeye cyane nka Humtu kuva muri Tanzania. Indirimbo yaririmbye indirimbo nyinshi cyane cyane ziganjemo aho karagwanira imipaka yahariya mu manuko bw'igihugu, za ndirimbo za Diamond za Harmonize ntizinjire hano, maze tuwe turatamba za Humtu, tuwe turatamba n'izindi ndirimbo nyinshi n'izindi ndirimbo z'amapiano zagiye zisohoka hano iwacu mu Burundi, maze uboneka ko Satubi aje ku mwanya wa mbere wabagwaniye umupaka kabisa wa industry ku gatanu ndwi. Bikagaragara ko Satubi pero y'umuririmbyi w'umwaka wa 2025 avuga ati, bavuga ko Satubi wagerageje kwinjira kuzana amakora akomeye cyane mu mahiganwa akomeye cyane ahuza East Africa cyangwa Africa yose. Satubi kandi ari bakoze basohoka igihugu kumara ikiringo cy'amezi 2 bari hanze y'igihugu aho kuvuga bijanye n'umuziki. Mwibuke ko amaze amezi 2 yo muri mu bihugu bya Buraya hariya ari mu Bufaransa kabisa. Rero Satubi yagaragaye ku mwanya umuririmbyi yakoze cyane kabisa, byabonetse ko Satubi Satura Mabafre hamwe byo ku mwaka uno mwaka nawe ashaka kuba icamamare kirenze. Tukabona Uburundi bwarose icamamare nka Diamond, Uburundi bwarose icamamare nka Harmonize, Uburundi bwarose icamamare ibindi byamamare bikomeye cyane muri East Africa. Reka ndakwibutsa ko ari Miracle TV tubavuze ndakubwira ati ndakunda cyane, ndakwifuza umwaka mushasha. Iki ni kiganiro ca mbere postinze muri uno mwaka. Reka ndakwifuza umwaka mushasha, ndakwifuriza kandi kuba ndanye kudushigikira kuduteza imbere kugira ngo uno mwaka uzorangire tugeze kure cyane hashoboka. Ndakukunda cyane, ciao ciao, hasta la vista. Abakera barayemaze bati ugenda utabaza ugasaza utamenye. Ndazi nawe uri muri benshi bacibaza ngo indwara nka cancer, diabete, hypertension ziri mu ngwara zivugwa ntizikire. Ariko uyu munsi ndakuzaniye inyishu. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose kiramaze kwemeza neza na neza ko izo ngwara zivugwa zigakira. Abo nyene baramaze kuzivura abantu benshi bagakira, bagasubira gusimbagurika, bagasubira gukomera, bakabura ubuzima buzima, bagasubirana amagara meza nkuko bahoze kera. Nimba nawe uri muri benshi bakeneye kuvugwa bagakira, ushobora kubakura ku nimero 69 19 92 47 cyangwa ugashika aho bakorera ni mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umutumba ni Rutegama, neza na neza haruguru y'isoko y'inka. Ucubona ikigo inshuti ya bose, maze bakwakirana gweze barakuvura kandi ugakira.
bakoresha imiti kama ariko bizera Imana. Nawe ukeneye gukira ugasubirana ubuzima buzima, biture ubuzima bwawe barabushira ku murongo usubire gukomera.